Swalimo Isiphatsa Ngensila singemaswati ikhombisa kusihlambalada isihlikihla emehlweni ngekungqola kulendvo leyenda lapha Esiphofaneni 2021 live lemaswati lishile langqonqa kwafa abantu kwaphuma imphefumulo lengenacala lifa egameni lekuthi ingwenyama kuthiwa ikhomba ndvunankulu iphe kubeka bondvunankulu bakadlamini kube ingwenyama ingatibekeli indvunankulu kodwa ihlangana nemabandla tsite emabandla ayo aqhamuke nemagama kuhlungwe kuze kufike egameni linye leliphasile noma ke lelidla umhlanganiso bese ke ingwenyama seyalibusiso lelo gama lelo sekuba ngidvunankulu ke leyo mntu loyo kwathiwa lokho akusi democratic. Now sibona ke tika tendeka lapha Esiphofaneni lapha president wana Swalimo uhlusubeta Sive semaswati ngengani athi asikhethe umfati wakhe yini ligama laleko idemocracy leyo athi asikhethe umfati wakhe kuthi abe lunga leParliament and akasiceli akasincengi nale Sive uyasidetectela uyasitshela ukuthi asimkhethe lo mfati wakhe asisabise asebenzise emathreats ukuthi le Sive kumele simkhethe lo mfati wakhe understand ke ukuthi ngule democracy yini yona leyo hlobo luni le democracy manje lo kushe live kwathiwa ingwenyama undemocratic ngule democracy yini lena noma kwedzelela le Sive semaswati usibukela phasi ukuthi asikhethe umfati wakho ngengani lo mfati wakho abe lunga leParliament longafuni ukumkhetha utawutibonela usisongele le Sive emva ukusongela futhi kunetinto letikhombako ukuthi ngempela emagama akho ekusonga ahamba nebuqiniso ekhathi ukuthi vele utawenda sendo yini ke lokho idemocracy igama laleko ngiyabuta nje ngoba asikabinzi ngoba silibele siyabuka lisheleni ke lelive nangabe kufanele sichube ngalo hlobo lo yini kanti idemocracy ngile democracy le mbuto loyo ngule democracy le